Muskan, sunčani broj 8. Dalje. Prije svega ja bih vas pozdravio sve, drago mi je da sam s vama tu, da smo s vama tu. I evo, pokušat ćemo isprezentirati to na nekakav način da vam prenesemo što više i što neposrednije ono što osjećamo. Dobro, pa počnemo. Što je uopće akrojoga? Dolazi od riječi akrobatska i joga. Mi ćemo to ćemo prema engleskom. Čisto da se napominjem, da se ne bi neko u publici, jer kao gdje je sad j, kakav y i tako. To je sad već rasprava možda ovako stručna. Znači, dolazi od akrobatske, od akrobatike, koja je sama po sebi vještina koja je dosta ekspresivna, zahtjevna fizički, spada, rećemo, u ekstremne sportove, vrlo je interaktivna i zahtjeva jednu solidnu fizičku spremu. Obično ljudi nas pitaju jesmo li se bavili gimnastikom i tako nečim. Nismo se ničim bavili, evo. Krenuli smo dosta kasno u 30-ima i evo još smo živio se baviti time i sad možemo reći evo da se konačno bavimo nečime. A joga je sama po sebi dosta osobna i introspekcijska, meditativna i sad postavlja se pitanje kako je moguće da ne postoji široko objedinjujete dosta ovako na prvi pogled različite stvari. Ali je to moguće i zapravo ako joga, ono što smo dobili je jedna vrlo zabavna interaktivna vještina koja, kao što ste rekli, morate biti u fokusu, to je upravo taj jogijski dio. I još jedan dio kada sve odlično krene, konačno nakon dosta treniranja, tu je taj moment ega koji joga vas opet mora vratiti, da se riješite toga, neće, ako dobite previše krila, vrlo brzo ćete pasti i vratit će se, prizemlji će vas, centrirat će vas, tako da je to taj definitivno jedan pristup koji je jako važan. Evo ja sam uzemljenje, dolje cijelo vrijeme. Onda, znači ono što se meni čini kao izuzetno nekako specifičnost akrobatske joge je u tome da ja sam prvo došao iz joge. Nakon 4-5 godina prakticiranja joge sam vidio akrojogu i mislio sam da jogu nikad neću napustiti kao svakodnevnu praksu. Međutim, uspio sam ju u korist akrobatske joge napustiti. Malo mi je s jedne strane žao, s druge strane i nije, jer mi je otvorilo tu neku svijest sasvim drugu. Dakle, od one odnosno introspektivne prakse i aktivnosti, kao i u normalnom životu imamo sebe i imamo okolinu. Znači, akrojoga mi je otvorila jogu na jedan socijalni način. Znači, ja sad nju moram imati tu neku svoju praksu u kombinaciji sa nekim drugim, sa partnerom, partnericom ili više ljudi. Dakle, i sad moram biti u tom trenutku u skladu sa tom drugom osobom, što je još kao na entu, ali istovremeno i zabavno. Znači, rastereti onaj dio introspektivnosti i nekad si samo fokusiran na drugu osobu jer si ti ok. Znači, nekad ta druga osoba s kojom radiš ima kraći dah, nije u fokusu, treba ju vratiti i onda sad ono, kao kod karma joge, sad se fokusiraš na drugu osobu i daješ je to što je treba jer si ti ok, a nekad je obratno. Rijetki su trenuci kad smo oboje onako full u fokusu i super i to se osjeti, ali evo, to davanje i to traženje možda je ono što je mene kao neki magnet zalijepilo za akrobatsku jogu i sad uz ono biti prisutan tu je još i taj moment idemo tog drugog učiniti prisutnim pa onda nešto zajedno. Izuzetno je važna ta kalibracija partnera. Čak ako ne radite direktno s tom osobom, jako rijetko to uopće funkcionira da jednostavno dođete i počnete raditi bez greške. Znači, potrebna je kalibracija, potrebna je ne samo fizički da tijelo prepozna drugo tijelo, težinu, balans, nego i da se malo skladite i na nekim drugim razinama.
Uloge u akro jogi, akro joga je najčešće se radi u paru. I tu imamo ovu osobu koja je dolje, to bi bila vaza, i osoba koja je gore, na engleskom flyer, na našem letač, mi često isto znamo koristiti taj flyer, i često je i prisutna i treća osoba, a to je spotter. Spotter je jako važan jer čuva i brine se za sigurnost, prije svega flyera, ali i vaze. I često ćete čuti na treninzima da neko viče spotter, spotter, to je onom trenu kad radimo možda nekakav novi trik ili kad je neka tranzicija malo onako nesigurni ste, neću reći opasno, ali jednostavno imaš osjećaj da je moguće da ćeš ispasti kad tražiš da te neko pričuva. Akroga se nije rezervirano isključivo za dvoje ljudi. Mi radimo i u manjim grupicama, slažemo nekakve figure, konstrukcije, pa čak i velike grupe, idemo piramide. Znači vrlo je, kao što smo već rekli, i fokusirana i na grupice, na zajednice, i ima taj jedan socijalni moment. Ali da, najčešće većina se figura izvodi u paru, mi na treninzima nije nužno da neko dođe u paru, nego onda mijenjamo, rotiramo ljude. Nisu stalni parovi. Da, i još sam samo htjela spomenuti koja je poveznica ovako, kad pogledate ovu sliku, vi koji radite, koji ste revni praktičari joge, prepoznate radnu poziciju, znači mnogo pozicija iz joge upravo preslikano u akro jogu. To su te statike koje su preslikane asane, ali nisu više na podu nego niste jedna osoba. Da, i onda ta osoba u biti glumi uzemljenje ili neku vrstu zemlje, pa je onda sukladno i svemu tome nekakva uloga tu takva. Znači ja bi trebao glumiti zemlju kao baza i biti stabilan, čvrst, imati nekakvu posturu koja je zadovoljavajuća da ona može nešto napraviti. Važnost joge za akro joge za lokalnu zajednicu. Sad to je taj drugi dio. Ja osobno akro jogu sam često puta doživljavao kao nekakvu jogu za kampanjce. Mislim, kako bih rekao, imamo taj moment gdje je jako puno ljudi prisutno u nekom procesu. Mislim, jest i u jogijskoj šali, ali tad smo svaki u svom mjehuriću. Ovdje nismo. Ovdje smo svi u jednom velikom mjehuru zajedničkom koji je nekad apsolutno kaotičan, nekad je tako lijepo predivno jedinstven i sinergičan. Što se tiče lokalnih zajednica, znači tamo gdje se akrobatska joga razvila, tamo su te zajednice u pravilu dosta jake. Iz razloga što kad vi počnete nešto raditi i počnete padati jedni po drugima, zbližavanje je momentalno. Kad ste u nekoj šali radite jogu pored nekog, ovaj ili ova super radi, joj teško diše, joj ovako, ali dok se vi upoznate sa tom osobom, dok krene interakcija, prođe neko vrijeme. Na akro jogi 3 minute, 4 pokušate, ta osoba padne na vas, vi ju probate prigrliti da ne udari se i nakon toga smile i razbili smo barijere. Možda i ne znamo si ime, prezime, ali smo unutar par minuta i djelujemo na neki način jedni prema drugima i terapeutski. I to hoću reći, znači u tim zajednicama gdje se razvila praksa akro joge, ljudi su se nekako konektirali i dolazi jako puno nekakvih kreativnih momenata, da ljudi koriste te treninge, evo tu kao što se vidi, i za proslave rođendana i za nekakve druge aktivnosti, pa nastaju predstave, nastaju plesni komadi koji koriste akrobatsku jogu i tako. Znači, jako je korisna, produktivna i širi vidik. Kad je nastala ta vještina, teško je jako to odrediti, zato što se oslanja na mnoge stvari koje su prethodile samom tom terminu i jednostavno akro joga kako poznamo danas, koju prakticiramo, rezultat je, pa neću reći dugogodišnjeg, nego možda čak i više stoljetnog nasljeđa. Imamo zapravo jednu sinergiju različitih područja, različitih vještina. Tu su terapeutske vještine, različite, razvile su se kasnije pod nazivom Flying
therapy, malo glupo ovako zvuči prevedeno. Zatim tajlandska masaža koja se često implementira na kraju treninga umjesto istezanja. Na taj način smo i mi naučili, jednostavno smo usvojili vještinu u hodu na treninzima. Nakon 3 godine shvatiš do 90 znaš tajlandsku masažu. To je isto poklonila sam trening akro joge. Ista stvar i sa jogom, joga se koristi na početku. Htio znači prolaziš i kroz taj dio. Tako da jednostavno ono s čime se upoznaš na treninzima nije jedna vještina, nego i redovito više. Naravno, središnji dio samog treninga čine upravo te akrobatske vještine i sad ćemo malo proći kroz povijesni nastanak, kako to zvuči onako dramatično. Malo da pogledamo pomnije na što se današnja akrojoga osnova, gdje je to zaleđe. Evo ga, sad pitanje koga prepoznaje. Ništa bez njega ne može. Pa mi smo ga tu stavili zato što je nama bilo zanimljivo kad smo počeli raditi akrobatsku jogu, da smo vidjeli te filmove gdje on izvodi sa svojim učenicima tu neku vrstu joge u dvoje. To bi rekao da je to partner joga. Znači korištenje druge osobe da bi dublje ušli u asanu. Ili da bi ta asana na neki način bila rezultirala nekom drugom senzacijom. Znači ako radim most, odnosno urdhva, da, još se sjećam. Znači, onda imam ograničenje poda, imam gravitaciju, imam svašta i imam opterećenje na neke zglobove i tako dalje. Međutim, kad radim na partneru ili partnerici, onda ja se rješavam i gravitacije, to prebacujem na osobu s kojom radim, a dobivam neke nove momente u svojoj praksi. Znači, asana mi može biti možda dublja, sa više torzije, rotacije i omogućava mi neke nove uvide u vlastito tijelo, ograničenja isto tako. I zato nam je ovo bilo zanimljivo što smo našli da je jedan veliki učitelj joge koristio to. Da. Znači, zaista zlatan jedan zapis, video zapis kroz vrijeme došao na nas. Evo, to su svakako, imamo priliku vidjeti jednu temelja, na kraju krajeva, ove pozicije koje sad vidite na videu, mi danas koristimo suvremenu akrojogu. Od tada, od 38 prošlo jasno jako puno godina i malo pogledajmo 80-ih godina što se događa, cijela priča se seli naravno u Ameriku, imamo cijeli aerobic fitness pokret, znači zdravlje je opet in i jako se tu razvija joga, o tome ne treba pričati, ali ono što je važno za našu akrojogu spomenuti da u SAD-u se javljaju ti začeci gdje će kasnije ljudi imati zapravo od čega krenuti ti nekakvi temelji. Tu imamo Ken Natasha Scott koji je 80-ih godina razvio jedan koncept kontakt joge, oslanjajući se upravo na ove stvari. I nešto kasnije, 85. imamo Benjamina Maranca koji je osnivač Afro Sage, tako se zove njegov brand, odnosno pokret. I evo tu smo pronašli čak jako staru sliku iz 80-ih upravo na jednom takvom okupljanju. Ova pozicija se zove backbend, to je jedna od osnovnih pozicija danas. Znači 80-ih godina, ono što sam htjela reći za Benjamina da je jako se fokusirao i zapravo jedan terapeutsku dimenziju onog što će kasnije biti flying therapy, tako da začetke toga upravo smještano u SAD sredinu 80. Evo, zahvaljujući. A Sage taj brand još danas postoji, razvija se naravno njegov učin. Da, ja bih baš to htio naglasiti, znači prije što ja pređem na 90-te, koje su pak donijeli neke nove momente, vrlo su jasni ti smjerovi unutar akrobatske joge koji su se razvijali tijekom vremena. I onda danas kad se nađemo na nekakvim međunarodnim akrobatskim konvencijama ili nešto tako, mi vidimo upravo segmentirano svaku od tih grana,
Pa obično ujutro krenemo sa nekakvom jogom koja ima u sebi fuzionirano malo akrobatike i nekih vježbi, snage i ostalo koje koriste akrobati. Onda imamo jedan značajan akrobatski dio i na večer su uvijek te nekakve terapeutske tajlandska masaža, refleksoterapija i tako dalje, da. što definitivno plaća na cijelog dana. I vi stvarno vidite stručnjake u tom segmentu. Znači, njih ne zanima, nekog ne zanima akrobatik, ali isključivo ga zanima kako uz pomoć druge osobe vama dati maksimalno opuštanje, istezanje ili tako nešto. Ok, 90. godine. 90. godine, tu dolazi do ovih nekakvih, šta ja znam kako bih to nazvao, nekakvih, da, škola, ali i brendiranje. To je nažalost nužnost, ali evo. Znači imamo Eugene Poku i Jesse Goldberg, to su jedan umjetnički par iz Kanade, vrlo talentirani u plesu, u izričaju pokreta, majstori u svom izričaju i djeluju i do dana današnjeg, iako su već onako djenica i djece, da, svi se ali bave time. čudo su od fizičke spreme, pogotovo on. Danas je ona baza, on je letač. Okrenuli su se. Ali u svakom slučaju oni su osnovali tu školu Acro Yoga Montreal, koja je, kad god dođem na nekako međunarodno okupljanje akrobata te vrste, doista specifična i jako uočljiva. Oni imaju jedan jako plesni moment u svemu i pokrete izvode predivno. Ko da slažete jogu da baš bude ono za prezentirati. Tako oni slažu tu akrobatsku jogu, vrlo su mekani, vrlo su prisutni u momentu, igraju se s balansima na jedan perfektan način i njihova škola mi se doista jako sviđa. Ono što nažalost nismo uspjeli iz njihove škole mi ovdje implementirati, barem ne u dovoljnoj količini, je yin yoga koja je njima esencijalni dio za razliku od ove američke škole koja ima taj masaž. Znači, to je bilo u Kanadi u 21. stoljeću, u SAD-u javlja se isto tako paralelno drugi brend, odnosno drugi smjer, čiji su nositelji Jenny Zavod Klein i Jason Nimmer. Sad malo ovako, njima on je bivši gimnastičar i akrobat, znači i njegov je otac isto tako bio akrobat, znači ima obiteljsko nasljeđe i predispozicije, a ona dolazi iz jednog joga ili terapeutskog masaža i tako dalje. Njihova kombinacija je zapravo vrlo spontano. On sam progovara o toj knjizi da su danima kako su se našli, krenuli raditi, razvijati to, da je to nije moglo stati. To je danima bila ta njihova kreacija i fuzija i iz toga se zapravo nastavi početci njihove škole, odnosno njihovog brenda. Naravno u SAD-u u to vrijeme imali su se na što osloniti, kao što su rekli, imali su prethodnike i osnovali su 2003. Su se registrirali, do tad su koristili pojam kontakt yoga, a od 2006. su baš brandirali u Acro Yoga International. To je danas zaštićen znak, zaštićena škola i primarno se bave edukacijom, znači organizatori su tiče treninga širom svijeta, o tome ćemo isto malo reći. Sad kad bismo usporedili ta dva smjera ili te dvije škole, znači danas su jedna i druga usmjerene na edukaciju i na proizvodnju novih učitelja. I zahvaljujući tome, jednostavno od 2000-ih godina do danas na tisuće novih učitelja svugdje po svijetu, proširuju se u svim lokalnim zajednicama, u svim kontinentima. Evo ja volim pratiti sve i svašta i drago mi da i u Africi imamo isto tako, mislim nije na taj isti način je brendiran, na ovaj zapadnjački način, ali definitivno se radi u lokalnim zajednicama. S druge strane, imamo neke, sad već meke svjetske sa akrobatskom jogom, gdje je jednostavno taj boom bio neočekivano velik. Znači,
Imamo Izrael koji je čudo. Znači tamo svaki park ne možete fulati ljude koji rade akroyogu. To je jedno, stvarno, mislim, nama koji smo tu slagali tu zajednicu i krpamo, što se kaže, nekako mobilizirati ljude, zadržati ih. Jer, mislim, to je jedna dosta složena stvar. Na jogu nekad vam se da, nekad vam se ne da, ali u pravilu ovisite o sebi. A ovako, ako ste se s nekim našli u paru, meni je samo dosta da ona kaže, ja se danas ne sjećam dobro, da ja kažem, ok, onda neću ni ja. Lako te odgovori, ali trebaš samo jedan razlog da I sad, ali isto tako možemo i okrenuti stvar pa biti motivatori jedni drugima, pa reći ne, izvoli, diži dupe ako možeš, dođi na taj trening, idemo to napraviti. Izrael je napravio jednu stvar koja je fantastična, a to je da su parkove okupirali ti ljudi i da više ne ovisite o tom svom partneru, partnerici, jer tamo će ih biti 100, 200. Doduše i klima im ide na ruku, tako, mi imamo ipak problem zime i vrane, tako da. Da, ali uglavnom kod njih imate, recimo pogotovo Tel Aviv, svakom parku imate u kutu 5, 10, a u nekim parkovima koji su im baš u tu namjenu počeli služiti, 100 ljudi. I praksa, možeš izabrati nekog ko će samo s tobom biti asistent u jogi, do situacija gdje ideš raditi stvari koje ne možeš vjerovati da tvoje tijelo uopće može, upravo zato što si naletio na tog pojedinca ili pojedinku koja je voljna to ti omogućiti. Znači, recimo imamo tako Izrael, Amerika, Kanada, oni su standardno. Ovdje što se tiče Europe imamo jaku školu u Nizozemskoj, Dutch Acrobatic, oni su stvarno izuzetni. Više su akrobati doduše nego akroyoga, tako da imamo malo i drugačiju terminologiju i sve, ali ono što sam htjela reći je da koja je razlika između te američke i kanadske škole u strukturi treninga i ono što je rekao prvo je malo i u pristupu. Znači, kanadska škola koristi yin jogu kao nekakav kreativan proces, dok američka škola ima tanansku masažu. Tako da, evo, mi smo i to implementirali po uzoru na njih, tako da ne možemo reći baš da smo sljedbenici jedni ili drugi trećenici i certificirani, ali evo, u Hrvatskoj je takva situacija. Mi smo samouki u biti. Samouki smo, tako da sretni smo još da nismo se još ni potrgali, imamo barem još 10 godina ispred nas. Da, ali mislim ta samoukost nam je dala slobodu, kreacije da uzmemo ono što nam paše od svega. Jer kad dođete u nekakav brand, neku školu, imate neke strukturirane pravce kojim usvajate nešto, a mi smo bili tu dovoljno slobodni da kažemo, gledaj kaj rade Kanađani, idemo mi uzeti ovo malo od Kanade, pa se igrati s tim, pa s ovim. I na kraju smo shvatili da smo razvili neki svoj prepoznatljiv stil, nakon naravno desetljeća, koliko funkcioniramo, i kad dođemo na nekakvu konferenciju ili tako, ljudi ne mogu skužiti odakle smo. Iz koje škole mi dolazimo i šta? Balkanski nišu. Da. Ono što sam htjela reći da kako su se razvijale te škole i imali su, to su ozbiljni, neću reći tečajevi, baš škole po 3 mjeseca recimo u Kanadi, tako se nužno razvija metodologija. Danas imate već knjige, priručnike, kao što vidite, ovo sam stavila samo kao primjer, dosta je razrađeno, vidi se točno te tri baze, te 3 osnove, joga, terapeutski dio i akrobatika, i on će vam spremiti ovdje osnove, napredni level, znači sve je dosta razrađeno kako treba biti, ako se bavite time već jako dugo. U 21. stoljeću, znači zahvaljujući suvremenim medijima, internetu, povezanosti, jednostavno akroyoga se proširila kao veliki boom po cijelom svijetu i razvili su mnogi učitelji svoje vlastite prepoznatljive stilove, pa isto tako i škole i brendove. Jedan od najpoznatijih u svijetu nam je partner Acrobatics, a što se tiče naših prostora u Hrvatskoj, akroyoga dolazi od prilike 2010. Tu je zaslužan naš Daniel kojeg ste imali priliku čuti. I tu je sve krenulo, kasnije se sve to raširili diljem regije, imamo uglavnom po većim gradovima neke Ja samo zajednice. ako mogu reći, znači Daniel je, i mi smo bili dio njegovog tečaja i tog
pokušaja na početku formiranja zajednice. Naime, Daniel je otvoren za različite nove stvari i upoznao je jednog akrobata iz Mađarske, doveo ga tu i tu se počela formirati zajednica na isti način na koji pričam. Neko je našao vrlo interesantnim ovaj dio terapije, netko je našao taj dio trikova i akrobacija i evo Daniel je okupio prvu ekipu koja je počela funkcionirati u Hrvatskoj. Nažalost, u Zagrebu smo trenutno mi jedini koji na stalnoj bazi radimo. Da, evo, baš smo danas nešto računali, matematiku i tako. 9 godina je prošlo. 9 godina meni se čini. 9 godina vođenja tečaja. Da. Ok, ono što sam htjela reći da to brendiranje je dosta prisutno i mnogi su baš to doveli do razine da i da žive od toga vani. I tu sam samo izdvojila neke možda poznatije brendove. Naravno, postoji cijela mreža i dosta je to organizirano. Imate stranicu, recimo, Akropedija i tamo imate Akromax. Kamo god putujete možete pronaći lokalnu zajednicu i kontaktirati. I za kraj smo ostali malo zabavno, mali rječnik izraza. Već ste čuli što je baza, letač i spoter. L-basing, yes-basing bi bilo, odnosi se na položaj baze. Ako baza leži na podu leđima, to je lying basing, ili ti ležeće baziranje. Ako je S, standing, znači da baza stoji na nogama i ima flyer gore. Jam bi bio... Jam bi bio to je nekakav izraz koji u nekoj slengu se koristi za spontano okupljanje praktičara koje nema strukturiranu formu treninga. Znači kao otvoreni trening. Znači nije tečaj, niko te ne vodi, dođi i radi šta ti se taj dan radi, kako ti se tijelo osjeća. I ti džemovi su baš jedna stvar koja je onako u svijetu omiljena, jer gdje god dođeš samo upišeš na tim tražilicama da li ta lokalna zajednica taj dan radi džem, dođeš i radiš što želiš, stil koji želiš, nađeš jednostavno ljude s kojim ćeš naći poveznicu. Immersion, to je proizvod te upravo američke škole, to su njihova okupljanja gdje se ljudi uče i skupljaju nekakve bodove, taj neki njihov sustav kako bi stekli edukaciju i kasnije bili kandidati za teacher trening. Od toga se Solar odnosi na više akrobatski od ove vještine, a lunar na terapeutski. Washing mašina je jedan izraz koji je nama nekako u akrojogi vrlo drag, a radi se o tome da kad je dovoljno vještina savladana za neke razine, da čovjek barata sa više, ajmo reći poput asana u jogi, onda ih nastavimo povezati u flow. I washing mašina bi bio flow gdje mi startamo iz jedne pozicije, napravimo par položaja, ovisno o sposobnosti i ostalom, i završavamo opet na početnoj poziciji. Kerian označava figure gdje flyer nema nikakav kontakt više s bazom. Evo ga jedna atraktivna slika, malo levitiranja i to je moguće. Naravno dok god baza sigurno ulovi, zato je potrebno zaista jako puno treniranja i vještine. Ptica je izraz... Ptica vam je ptica i na žirafi. Znači to je izraz koji, zato smo vi stavili, sa pticom praktički svi počinju. Sparkirati se na stopala baze i glumiti pticu. Evo, to je nešto što onako 99% škola će krenuti kao nekakva prva. U djetinjstvu smo zvali avionček, aviona leva manje više svima poznato i za kraj još jednu figuru koja je velika frustracija, zato smo i naveli, naša je bila u treningu hand to hand ili ti stoj na rukama, na tuđim rukama. Sad da tu riješim jednu veliku poznatu stvar među jogijima, uvijek kaže joj trebamo savršiti stojeve na rukama, htio bi proći kroz sljedove tako da se liftam, da radim i uvijek je nekako mnogima
nakon što riješe stoji na glavi i nekakve takve stvari, onda kreću ti stevi na rukama. Pa evo, moram priznati da sam na podu puno lošiji nego u ovome na partneru. Iako je to kao puno... Treba reći, to naša sva tajna, uglavnom. Da, ako je suradnja dobra, onda vam ta druga osoba može kompenzirati vaše nedostatke u balansu, u snazi, u svemu ostalom i de facto puno lakše ćete doći do te neke željene posture, pozicije, osjećaja, senzacije u suradnji s drugom osobom nego na tlu koje je čvršće i stabilnije. Eto, hvala na pažnji i ako želite probati, mi smo i dalje na Velesajmu utrkom 4-8 i jednostavno pojavite se, ne se mi javiti i probajte ako ništa pticu. Eto, zahvaljujem. Još jedna stvar, znači ako bilo tko od vas ima nekakvo pitanje, neku sugestiju, nešto, tu smo. I ono što nismo spomenuli, a što bih za kraj rekao, da je najbitnija stvar meni osobno sada sa nakon nekakvog iskustva i voditelja, učitelja, svega toga, jest da je akrojoga kao aktivnost poput lakmus papira naših nekih naših unutarnjih stanja i ostalog. Tako da prepustiti se drugoj osobi, dati joj povjerenje ili komunicirati ili zatražiti nije tako lako kao što se možda na prvu čovjek pomisli. Kad počneš surađivati s nekim, ti otvara nove momente u vlastitoj nutrini. I tu je slučajno spomenula ego, ali nije samo ego, nego i nekakve prepreke koje imamo i u komunikaciji i svemu ostalom. Tako da je uvijek dobrodošla aktivnost da osjetite to. Pitanje, da li ovaj dio što ste rekli je terapeutski dio, ali on isključivo kao, ajmo reći, da kontrira ovim akrobatskim dijelovima ili koristite terapeutski dio i kao vaš terapeutski dio za neke, uvjetno ćemo reći, probleme? Da. Znači, terapeutski dio nam je izuzetno bitan. Znači, nakon nekakve prakse što imamo, mi imamo i neke kako bih to rekao, kauzalno neke i posljedice svega. Znači, sad, meni osobno, ako sam na podu i puno držim noge gore, pritisak recimo na donja leđa, ona će naučiti kako mi napraviti dekompresiju lombalnog dijela kralježnice i osloboditi me tog osjećaja. Isto tako, ona često puta ima zbog tih handstandova, prednja glava ramena, trapezijus i ostalo. Ja ću iskoristiti to znanje da bi joj olakšao. I u biti oporavak od treninga je progresivniji, bolji. Forma naša tjelesna se zadržava zbog toga. Tako da koristimo ju. Vrijeme, jel imamo ju? Gospođa je htjela. Ne, okej. Još jednu reći. Joj, nemojte mi 2 puta reći, morala sam 5 puta objasniti da ne. Sad ne radim, nije kakva vrsta. Pa evo tu slovo. Znaš da ne bi trebalo. Ja bi jedno čekao. U svakom slučaju, evo, pozivam bilo koga od vas ko u nekom trenutku, evo, bude mu dosadno, želi se nešto novo u životu samo osjetiti, tako ništa drugo proći. Posjetite nas, dođite nas, igrajte se s nama, jer mi to doista kao igru. Isključivo s partnerom možemo doći na trening ili možemo i sami? Da, baš želim razbiti taj mit potrebe partnera. Dođite i još je to bolje kad s novim ljudima radite na prvu. Uglavnom su cure, lijepo se zabavimo, smijemo i lijepo. Što uglavnom su cure? Da. Ovo je mobilizacija muškog dijela, suptilno, jel? Da.